reka ngusubize dukomeje kubana kuri General Knowledge Infotainment, umuyoboro kugezaho amakuru atandukanye yibanda ku buzima, politike ndetse n'ikoranabuhanga. Uyu munsi reka tugume mu buzima turebere hamwe indwara ya stroke. Ese wari uzi ko iyi ndwara iza ku mwanya wa mbere mu gutera ubumuga ku isi ndetse ikaza ku mwanya wa kabiri mu ndwara zitera impfu nyinshi? Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abantu 40 barwara stroke ibica, naho 70% ikabasigira ubumuga bukomeye. Ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugaragaza ko mu mwaka wa 2010 abarwaye stroke ari miliyoni 17 kandi yibasira abantu barengeje imyaka 50, naho muri 2011 ikaba yarabaye impamvu ya kabiri y'impfu zahitanye abantu benshi ku isi bageze kuri miliyoni 6,200. Ubu bushakashatsi bukomeza buvuga ko muri Amerika indwara ya stroke ari impamvu ya mbere itera ubumuga. Umuryango mpuzamahanga urwanya stroke, World Stroke Organization, uvuga ko abantu barenga miliyoni 100 ku isi bamaze gufatwa na stroke. Uyu muryango ukomeza uvuga ko ibyago byo gufatwa na stroke byiyongera cyane igihe umuntu akuze, ari nayo mpamvu abari hejuru ya 60% bafatwa na stroke ari abantu bafite munsi y'imyaka 70, naho 16% bikaba abantu bafite munsi y'imyaka 50. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima WHO, kubera ubukana bw'iyi ndwara hashyizweho umunsi mpuzamahanga wahariwe iyi ndwara wizihizwa buri mwaka tariki ya 29 Ukwakira. Ukaba ugamije kongera kumenyekanisha no guteza imbere ibikorwa byo kurwanya stroke ku isi hose. Byongeye kandi uyu munsi ukaba unatanga amahirwe yo gushyigikira ibikorwa bya bamwe mu bayobozi kugira ngo bateze imbere uburyo bwo gukumira stroke. Stroke iza ku mwanya wa mbere mu gutera ubumuga bwinshi ku isi, ikaba ari iya kabiri mu guhitana ubuzima bw'abantu. Raporo y'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima yashyizwe hanze mu mwaka wa 2022 yagaragaje ko ibyago byo kurwara stroke byiyongereyeho 50% mu myaka 17 ishize, aho ubu umuntu umwe mu bantu 4 afite ibyago byo kurwara stroke mu buzima bwe. Guhera mu mwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 2019 habayeho izamuka rya 70% ku barwaye stroke, izamuka rya 43% ku bahitanwa na stroke. Ese ubundi stroke ni iki? Ikintu cya mbere gitera stroke ni igihe imitsi igaburira ubwonko amaraso ifunze, kandi impamvu zifunga iyi mitsi ni nyinshi, ariko ikunze kubaho niyo bita thrombus. Uyu ni umubumbe w'amaraso akenshi wibumbira mu mavuta mabi aturuka kuri cholesterol mbi nyinshi mu mubiri, akagenda ajya mu nkuta z'imitsi ziyobora amaraso, bikagenda bifunga uwo mutsi buhoro buhoro. Iyo byenda gufatana ku buryo amaraso acamo ari make, hari ubwo havamo akabango gato kagafunga hari hasigaye. Utwo tubango tukaba dukunda kuva ku mitsi yo mu ijosi. Iyo ufite cholesterol mbi nyinshi mu maraso bikamara igihe kirekire, igenda iziba imitsi minini izamura amaraso mu bwonko, hakaba igihe havaho akabango kamwe kakaziba umutsi umwe mu yigaburira ubwonko, bigatuma hari igice cyabwo kitageramo amaraso. Ushobora kwibaza iby'iyi ndwara niba yabivurwa igakira. Iyi ndwara mu Rwanda barayivura kimwe n'ahandi ku isi, gusa hifashishwa uburyo bubiri bitewe n'urwego igezeho n'impamvu yayiteye. Uburyo bwa mbere ni ugutanga umuti wo mu mutsi kugira ngo uzibure cya kibumbe cy'amaraso gishonge. Uburyo bwa kabiri, iyo umutsi waturitse amaraso akaba menshi, hari igihe biba ngombwa ko umuntu abagwa. Reka turebere hamwe rero n'uburyo ushobora gukoresha wirinda iyi ndwara ya stroke. Inzobere mu buzima zivuga ko uburyo bwa mbere ari ugukora imyitozo ngororamubiri, kuko ifasha kwirinda umuvuduko w'amaraso ukabije, nk'imwe mu mpamvu z'ingenzi zitera stroke. Kwirinda kunywa itabi no kwegerana n'urinywa, kwirinda kunywa inzoga, kwita ku mirire iboneye no kwirinda kugira ibiro bitajyanye n'indeshyo yawe. Abantu bafite guhera ku myaka 40 basabwa kwisuzumisha buri mwaka bakareba uko ibipimo by'ibi bintu bihagaze: umuvuduko w'amaraso, isukari iri mu maraso, cholesterol iri mu maraso, ibiro bigereranwa n'uburebure bizwi nka BMI. Ibi abahanga bakaba bagaragaza ko ari bwo buryo bwonyine mu kwirinda stroke. Ese inzobere mu buzima zitanga izihe nama? Hari ibintu byinshi byafasha umuntu kwirinda guhura na stroke. Zimwe mu nama rero zafasha umuntu mu kwirinda kurwara stroke harimo kurya indyo yuzuye, hirindwa umunyu mwinshi cyangwa sodium nyinshi kuko bishobora kongera umuvuduko w'amaraso, ugirwa indi nama yo kwirinda umubyibuho ukabije, gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko twabigarutseho haruguru, kuruhuka bihagije nibura umuntu agasinzira amasaha ari hagati ya 7 n'8, guhindura imyitwarire mu bijyanye no kunywa inzoga n'itabi. Inama ya nyuma batanga ni ukwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse umuntu akagirwa n'inama yo kwirinda kugendana n'ababinywa, mbese ugacunga ubuzima bwawe. Bimwe mu bimenyetso biranga iyi ndwara ya stroke, abahanga batanga inama ko igihe waba ubonye kimwe muri ibi bimenyetso uzihutira kugana kwa muganga udatindiganije, kuko stroke ari indwara yica vuba. Ibi bimenyetso bavuga harimo guhorana ibinya mu maboko, amaguru cyangwa se mu isura,
cyane cyane ku gice kimwe cy'umubiri cyangwa se ukumva udafite imbaraga muri ibyo bice. Harimo gucangwa ugatangira kwitiranya ibintu. Niba utangiye kuvuga no kumva bigukomereye, menya ko iki nacyo ari ikimenyetso cya stroke. Igihe utabona neza yaba mu jisho rimwe cyangwa yombi, kutagenda neza ugatera intambwe ubona zitajyanye, guhorana isereri, uburibwe bw'umutwe bukomeye cyane kandi utazi impamvu yabwo, ibi bavuga ko ari ibimenyetso by'integuza by'indwara ya stroke. Zimwe mu ngaruka rero ziterwa na stroke zishingira ku gice cy'ubwonko cyafashwe ndetse n'urugero cyangiritsemo. Kuvurwa hakiri kare no kongera gufashwa kugaruka mu buzima busanzwe nyuma yo kurwara stroke bishobora gutuma umuntu akira vuba. Zimwe mu ngaruka ziterwa no kurwara stroke harimo ubumuga butandukanye nko kunanirwa kuvuga neza, kubura ubushobozi bwo gukoresha umubiri neza, kutabasha gukoresha amaboko cyangwa se amaguru ku ruhande rumwe rw'umubiri, ibizwi nka paralize ndetse n'ibindi. Ndagushimiye wowe twabanye, wumvise inama ugirwa zagufasha kwirinda indwara ya stroke. Nahawe rero ho gukomeza kubungabunga amagara yawe. Iyi ni General Knowledge Infotainment, isoko y'ubumenyi butandukanye bwibanda cyane cyane ku buzima, politike ndetse n'ikoranabuhanga. Ushobora nawe kutubwira ibyo wifuza ko twazagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Wanyura hasi muri comment ukatubwira icyo wifuza ko twazagarukaho. Gira amahoro, naho ubutaha.